راندنا پەیوەندیان دنێڤبەرە ئەنکەرێ و شامێ دەژی گەرم دەبە بەری نێزیکی ده ڕۆژان وەزیرên بەڕەڤانیە هەردوو وڵاتان بە هەڤبەرێ خۆی رووسی را جڤیان و تێگوتن jî ku ئامادەکاری tênkirin ji bo civîneka wezîrên derve yên Tirkiye û Sûriyê jî her heye. Lê piştî civîna wezîrê derveyê Tirkiye Mevlût Çavuşoglu bi sê rayadarên hevbendiya niştimaniya Sûrî re peyamên cuda cuda derdikevin. Ji bo şirokirina vê mijarê em ê mêvandariya du şirovekarên siyasî bikin. Birêzan Abdullah Gedo li Enkerê û herwesa Hesen Umer li Brukselê. Dem baş spasiya we dikim Kakê Umer Kakê Hesen bibûre Kakê Abdullah Kakê Hesen min dixwazim gel Kakê Abdullah ez dest pê bikim bi peyamê ku ew ê civîna bi sê rayadarên hevbendiya niştimaniya Sûrî re hatî kirin. Çi jê derketin me bes yavê çi bû awê civînê? Belê êvar baş. Piştî civîna tê alî ku çêbû li Mosko tîlafê doz kir ku guhdar bike li hikûmeta Tirkî yanî wek hevbendekî rikberiyê bigiştî û tîlafê taybetî yanî wezîrê xariciya Tirkî û civîlê wî jî berpirsên wî jî roja bûn dan xuya kirin tekez kirin ku pêwendî û alîkarî bi gelê Sûrî re bigiştî birikberiyê û tîlafê re bi taybetî wê berdewam be û ti zirar wê nekê ew ê meselê tenê berjewendiyê Tirkî ewlehî hene kêşeyê yanî arîşeyê li ser sînor hene mebesta wan jî jê yanî Hêzê Sûriya Demokratên Hesedê ye û wekî dijî mesela ji xwe hûn dizanin jê ev hilmeta hilbijartinê ku li Tirkiyeyê ew jî a serekeyê ku hiştineke bihavre. Kakê Hesen yanî ev deng û basên hene ku plan hene wezîrên derve ê Tirkiye û Sûriya dîsa bi hev re bicivin û tedî berî nêzîkî me heke Serok Erdogan daxwaz dike ku bi Estra bicive ji bo civîn hebe dinêvbera wan de û peywendîn wan vegerin diyara têgotin ku ji bo mesela hilbijartina li Tirkiye Erdogan wesa dixwaze. Lê dîsan jî berî çend roja gotibû mebesta min ew ku aştî li Sûriye hebe. Yanî Tirkiye û Sûriye wê karin çawa aştiyê vegerînin wê herêmê. Wê Sûriya bigiştî û herêmên Kurdan jî bi taybetî. Dem baş xwe gerek mirovê bîne bîra her kesî û her tim bêje Tirkiye û Erdogan bi taybetiyê herî dûrî aşîtiyê di herêmê de. Ji ber ku destê wî tevdana li her welatên rojhilata navîn de heye ji Lîbya dibigire heta Iraqê heta Îranê destê wî tevdanê de heye ji bo yekê bawerî pê nîne ku zilamê aşîtiyê be yan bixwaze aşîtî bîne. Armanca Erdogan ji vê tiştê yek jê ku karibê Xweseriya Demokratîk destpêkê ji xwe armanca wî ya sereke wî ya yekemîn ev e. Xweseriya Demokratîk têk bibe karibê Kurdan ji axa wa derê Kurdên Rojava di cihê wa de jî Erebên bi xwe vegirê dayî ewên olperest û yê terorîst yên hû di etîlafê de cih digirin û yê çekdarên hey wa di wê herêmê de biçîne wek nihû serêkaniyê girê spî di Efrînê de vê lehîstoka hene yan vê guhertina demografîk ya çêdikê tîne bala mihû. Erdogan lezobaza wî tê bîra me heya berî sal û nîvê 2 sala jî dibakir digot hey beşarê qatil em bi te re tu cara narûnin ev kesê bi vî rengî niha ji bo ku tu tengasîkî de mezin de ye aliyê hundirîn de aliyê ji derve de jî aliyê hundirîn de ji bo hilbijartinê aliyê ji derve jî ji bo ku hêzên ku heyî nawat ser axa Sûrî de hey rê nedanê bejikî êrişekî bejikî ser Sûrî bike pêşî hate girtin dixwaze vê êrîşa hinê bi rêya rejîma Sûrî bike eger bi rejîma Sûrî re yek تبيجي أردوغان حوجي بسوريا هاي بتعبجي بحكومتها سوريا راهي نهال الفيدامي لي كاكي عبد الله يعني
تي هاتي راجع عندن جوان كاسين كو بوزير دربا رونشتنا اگر اس ناوی بزان مصداصت بزان ناوی سليم المسلطه نا اك جوان دبيجاكو بشتي ودس بشخريا تركيا قوتو بيج بسوريا رانا يكرن باسد رانا يكرن يعني ارتش ما بس تشبياما نا سالم نخلص بينا نابيجي يعني ائتلاف بيجي يعني ما ام دانو صندنا ما بالرجيم لسر اصلا دولتيه لسر ماسا جنيفيه تركي اوجي دولتك السروريه وهي برجوانديه وهي قافا ببينه بيوستياوي بهبه بغمان ام نائب ما ناشي وره اوج خر دانو صندني بك بالرجيم لي يعني وك دولتك هبن هي ائتلاف وركبريه او قلنا لسر حسابي بقرا قنابرا نبي جبلي دبنتيا بيسودو بيجيو شارده بقرك بآرام بقرك برومت لي وقت ائتلاف هر وهر ريجيم دبين ريجيمك يعني ديكتاتور دعوه هلوشاندنا ويزك حتاني بيدقي بعد كيكي عبد الله ماني دي سال الجمن هي الجواس عند بريشن تروجانجي بردفكي سلوكاتيا تركيا ابراهيم كالنجي دي بيجاكو دانوستاندن ان اردوغان واسد ناب النها يعني جيفينا وان نابا يعني شعب ديفان سي 11 مهادا نابا يعني ام اگر هر اف بحث هابا كجبو فقرانا بيوانديان وبيعمل جدا درد كافن جهردو آليان عم تشات دقان يعني تشات دقان ويجيفين هبا نابا اگر باوي بتشبع ارمان جبا يعني اف جيفينا يعني بحثاوي ذي بلكي زور غريدانا بيت يعني وكشرو فكرت بيلي بنر بلكي هني يعني في ديا دولتها تركي حكومتها تركي بيجي حكومتها تركي تهبه وبتايبه تيجي بارتيا عداله وتنميه يعني بريويل هالبجارتنا كي ايرو ركبريه ابكا غدا بنابري سوري جخر بكارتينه وجادايا تركي قال لك يقول تركي اللي تجي بنابري سوري وخدي غرافي قيرانا تركي تي درباز به جبر افان بنابراي يعني اردوغان جي بارتياوي خد بينك انه كارب بيك غتي جدستي او الركبريه تشتكي باش به اللي قال لك اصلا اللي بيشياوي هنا هن يعني برسا سركه قالوا وين ريجيم سوري تشكارب بده حكومتها تركي وشاوى تركي كاربه درباسي وربه وإيرو يعني حريم بندستي أمريكانا بندستي الروسا دي بندستي إيرانيا دي يعني قالك أستنجي وناكوكي دهندري ويدا باشا تبصيارة ديكي كيكي عبد الله مستخازم ري بدم كاكي حسين برسفا بار برسيارة بدا تركيا وش بدا سوريا وسوريا بش بدا تركيا أجر دانوستاندنان بكن نها شخوت Armanca serekliya Türkiye ne opozisyon ne Türkiye bede penabera ne penabera veger ne Türkiye eşkereye yani hem zanın gelek tüş tevlihev Türkiye döndür Suriye'de kirin gava ko opozisyon Suriye'm çekdarin rev yani ye opozisyon ye Suriye derdore kasra Beşar el-Esed girtin gici Türkiye او در فروض عفرينه يعني مقابل عفرينه عفرين قرد بروسار اتفاق كر اوبسيسيون جواده برا حميه دري خست حتى حرب يجي دري خست نهار تشتاقو اردوغان دخوازي يكجي كو سوري بير شري هسدي بكيف جي تشكي ريجيم سوري وينكار بكيش برهينا امريكا دوي سروي اخي هاي ويا تيجي از باور ناكم غارانتي چيه كو ريجيم بشار باريكاريا اردوغان لهمبر هسدي شركي بكن وحتى سرجي بكافن غارانتي تشهيك وي تركج اخا سوري دركه جارك دي ارجي تغارانتيني نجبو يكي تاني ارمانجا اردوغان دفيدني ده وقت خويا كرن ويدي تشارشمي وزير هردو دولت اجير لابدور هردو ريجيم باشا وباوري هيا كجيفينك تشيبه با هم يا وزيرين درفا هلبتا و دس بيك بج اگر هاتو جيفين دنيفارا اردوغان اسد لا تشيبه تبيجي جيفين تشيبا بري هالبجاتين تركيا
نا جفین یا وزیرن در و چهارشنبه وقتی دیار کردن و چهبی به پشگیریا امارات و روسیا و چهبی بلکه چارپولی جی به اف جوین هنی لجوین نبرا سروکن هر دو رژیم ده اردوغان دخوازه لزب که و جوین پیک بینش بو کاغذش اپوزیسیون ترکا دست وادرخ کاغذ پنابرا و کو هنکی هلبجارتنا پیش ده بده یا هلبجارتن وقت زانین ده حزیران ده لی اردوغان دخوازه بینه پشتی مهک ده دوی دی هلبجارتنا چه که یک جه مثلا بلکی نکار به جاراسی بده وک یعنی کاندیدات سروکاتیه بلکی جره ندر که او جی هیا این ترکاده یا دیجی نها هنکی پوانی وید هندور ترکاده زیده دبن یعنی بوا گف و لفتین برژیم سوری ردکی هنکی پوانی وی زیده دبن یه اپوزیسیون کم دبه جبو یکی دخوازه زو هلبجارتن آچه که از دوی باوریه دمه اگر هلبجارتن چه بین اردوغان کسی که غدار دوست خوره به حوالی خوره به دجمن خوره به هر کسی را غداره گاوا هلبجارتن کر بری رونشتنا با صدره ویل هر تشتی خوب مکر بری ویدی با صدره جارک دینار وگری وگ بری جبر ند برجواندین رژیم ترکا ده یکو چاره سری سوری ده چه بی جفیدا رژیم سوریه چاره سری باش از خوازم دقیقه یک وقتی ما از خوازم بدم که عبدالله جبو باوریای ورگرم اری اگر جوین چه بنوی بچه آرمانجی به چی وزیرین در و چه سروکن هر دو ولاتانجی و بچه آرمانجی با و تركيا وكا حسين دي بيجا قمان هيا قماناوي هيا كو تركيا ما بستاوي اشتي با انها مثلا كيش جريداي بهالوسطى امريكيه دوه يعني هالوسطى امريكيه تركيه شخوتي ام تطبيع يعني تكليا رجيم اسد رفيشتي قانون كبتاغوني تركيه وبشتي قال لك قانون قيصر وهيدي دوه يعني الوسط دركتي كو ام لدجي اوينه ويرونشتنينه وتيكلين لي امي بنهرن امي بهدار بكن لانجامي افان رونشتنا يعني واتا وحتى امريكان جي تكي اماده لجمتنا تشتكي حاضر لجمتنا نقلكي لدجي اويرونشتنيه ونبيري شويه زمان خد بيجي يعني نلجم امريكانا ونلجم تركا ونلجم رجيمي تشتكي وها زلال كنا از بيجم يعني دبي كورونشتين شي بي بلكي تسر انجاماجي ند يعني اگر ما بس بورد نجي تعبرين لسر انجاما نار كاتب ركنا كابن توصل بيجي انجاما بلكي انجاما ند بلكي تري كفتن جموان تنبن يعني بنتيجه بله برحال دیاره و هر دو وکاف هر یکی به علی خواه گمان هیکو او جوین دنف برای ترکیا و سوریا ده بلسر هر چه اصلی هبکو انجام نوی باش بن یان جی آشتی وره سوریا از گل که سپاسیوت کم بریزان شروفکارین سیاست عبدالله قدو لترکیا و حسین عمر لبروکسلی به دنگ امریکا رابون سپاسو مالا و آفا